Yan guys, may buntag ng harvest madam. Harvest o talong sa muang gamayng yan na lang, nakalibre ta. Isa, ay, nakalibre na po si madam. Nato isa, ra. Asa pa? Sunod na lang din. Ano pa isa? Sunod pala isa. Nakalibre na sa madam. Masangit? Nakalibre na sa talong. Makuha. Nakuha kahabulan kutsilyo. Ang taasa. Yeah. Yeah. Do, tagna na. Yan, nakakuha na mi guys. Ano may panood na. Thank you for watching.